uyabusa Nkosi usuke emaphakathini Baba wethu wemandla wonke livi lakho Thixo Nkosi wena udalelwe umhlaba nesikhulu thina bantu bakho wasewena thina ikhodi lakho Nkosi sabanga nangabe uyinalo Baba wethu wemandla wonke wena inkosi lakho tabangumoya ngoba uNkulunkulu lophakeme livi lakho Nkosi echathina ngisho njalo sithi uNkulunkulu Baba wethu wemandla wonke ude uNkulunkulu ngaphandle kwaNkulunkulu lomunye bese lithi lokhu Nkosi asikhulumise emakhaya ethu sele bantwana bethu bakwathi ukuthi there is only one God and lo uNkulunkulu nguwe babefuna amandla wonke wena losilwela impilo ethu wedlule usinqobele babefuna amandla wonke sinike tathuka namhla emini babefuna ucele ukusihlanganisa kwakho kulenzawo lakho nasithe kukhona nekuva lakho nekuva Nkosi inthando yakho njengaNkulunkulu lese sithandazela ngemoya ongcwele ukuthi indlela lethu kamoya ake sethivuleke moya ongcwele ngitokuva izwi lakho liyalethela empilo nje mehlo ethu Nkosi kamoya nawo angavuleka tobona lokuyinthando yakho wena njengaNkulunkulu babefuna imandla okufanele kwethu namhla ekseni we come before the throne of grace inceke yakho let us sikhonde namuhla siconza kahle ukuthi uyedeposit into letinkulu Nkosi ethu kwempilo yakho kusho ukuthi bantwana bakho Nkosi lifa lakho liconziswe njalo lilungele Nkosi uZulu egameni lika Jesu sike moya ongcwele sithulisa yonke imimoya abantu moya lesemkhathini moya ongcwele nalo bekungafuna kuphakama namhla ekseni kumelela lelifu lakho siyakuyala moya ongcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha sithi moya ongcwele isikhathi sakho lesi kuthi wena nakulokwenziwa moya wethwana wena njengaNkulunkulu wetshele everyone of us sibonga usinikethile lethuba lokuba khona kwethu la kunemlayelo osilungiselele wena silungele ke ukuva ukukhulumisana nathi in the mighty name of Jesus Christ we have prayed. Amen. Hallelujah. Siyabonga bazalwane kuzola presentation team njengoba sibasonela bazalwane sikhathi sebenzisa singene evula uNkulunkulu bazalwane namhla emini khona kulisi awasinya pastor babe sponsor ukuthi asikhona ngelifa uNkulunkulu manake ndandlulile ukhombise indzaba lenkulu bazalwane bethu impilo yethu angilebe ukubuzo impeleni noma ngeke ukuthi impilo lempilo yethu letingasena ukuthi sesikhonela kangaka bese siphanza ngelinye ilanga singakafinyeleli ezulwini impilo lengena ukuthi sesibithile igama la Jesu sathi Nkosi kanene but kanzi ukuthi Jesu uthabasathi thina ukuthi sesikhonela kangaka siphanze kule mpilo lesela singaphanifayi kuba ingcenye abantu labangangena ezulwini uphilisiwe emalangeni landlulile nakakhulume khona ngakholwa non-believer ukuthi lokho nje vele kwente ukuthi qualify kwakho vele kuphelele khona kuleyo ndzawoni bese banebantu lokuswa kunentipho lapha sokuthi uyibeliever bese udikhanza ngomuntu longaxolelani awuforgive umuntu wena nje bantu bayathi ukuthi ukuba lo vele khona ukuphila awusemthuna noma ngcoba ngenxa kuyi ukuthi kude kulo Yesu lo kanjalo longathetheleli labanye abantu Nkosi nemsayisikusiza kwase ukuba ngenza bayifiye ukuthi bazalane labasabayo noma labanye umoya wogwala nakhona kude uNkulunkulu lokho manje upon your life lafuna ukuthi utele ukhathi ukuthi wena uthi awumile Nkosi ubeke intaba isike iBhayibheli bafuna kanjalo basecaleni ngcabo abantu labangeke bazibaye ezulwini ngoba abakhona wena lemisebenzi uNkulunkulu abasayinayo lephinde liphileke ukubenza bethu bazalwane and impilo ye-wicked heart ukuthi nasihamba nehliziyo lekanjalo asikhona bazalwane ukuthi singafinyelele ezulwini because unempilo lapho longeke noma umoya woNkulunkulu angembula kuwo ihliziyo yakho kanza kusenye kwenza wena kahle lokuthi philisa lempilo uNkulunkulu latimbula bekathi ngeke Nkosi asidinake lempilo letla kakhuluma ngazo sisakhona sisekanikani pay attention to the people that attend empilweni kwethu ukuthi sisatokhanza sesikhandleke kangaka sesikhanza sesinahliwe Nkosi nemsabeni sikusiza ukhona mfundi njengoba seshile presentation team task leader besinceke Nkosi yabuya ngaphambili yasikhona Oh
Satanatu. Untuk dijadi utang dapat canggihnya lama. Asal dari gua mulai mana? That's why everyone for the school Malaysia plays in the Valley, which is called about the adopting and spoken. What's the chance that about the Avalabasi Senegal said that was a coming, said that was a coming, that was just a umuntu longena lemati omi, umuntu lowenda inzalo yabantu. Sathi bazalwane inzalo yamuntu ila. Now ufuna inzalo yamuntu ukuthi iyini hamba ayifozana. Sathi kepha njengebandla sila nesiqhetho lokufayile lamisi. Sitawukhetha nje lokwesibona ukuthi nasithatha lo umphakathi noma kanjani ikhala sasizwini. That's number one, those moments. What's just meaning indlela nani? Akekho uyakhuluma manje kwami. Noma ngathi gift, noma ngathi sikhuluma noma ngathi uyabeka thina nokuhlela thina ngombhalo usabana noma mbane noma sonke waqala nalisiba phansi kuyabanjani njani uma angakholwa Jesu noma awula utawula ISOP khona la lo ngakholwa inkosi Jesu ahambe ngale ndlela bazalwa utawungena esokweni Prabu sokucace lemazwi bayangima kuthi ngisinya kuthi lo ngakholwa inkosi Jesu hayi uyesokweni funa ukufihlela ngesizwe zawo kanjani iBhayibheli iyabhala ukuthi indlela leqiniso lemuntu ezweni ubani na uJesu inzalo yakhe labantu abakhuluma nje bathi kude wathi mina kusawemukela ngashaya kunothabu kuhlosothabu bakhuluma imisebenzi miracles bakhuluma mina mangimathi wona ngeke mangayiso egamela phela egamela manje lena bekakhamba benza abakhulu babaphendukela bakakhamba nje bathi Jesu sopa babaleke madimoni wa ngeke igama le sebona kuzaba
kunengeke sikhulumeleke lokunye sokushilo ngokusekwe last week besikhuluma ukuthi Jesu athi afunza tintfo Jesu akhuluma tintfo angatifunze sesifunze Mark 7 verse 22 yabona 21 22 lasifunze khona lapho abala khona tintfo Jesu beyiliste tintfo antintfo leti tivela enhlitiyweni yemuntu ngento umuntu letimngcoli sakho mutengeke basaba atsale seneve umuntu akho bathi bantu lo nenhlitiyo leyo zasikuvela anjalo umuntu wathi ngoba kwele tintfo la leta lekuthamba nemoya yakho ma-spirit akho tigcwelela tintfo lo bathi bantu mayenemona banana sebantu bangeyemali sebantu bangathi yathaka bakufazalwana ungathi yathaka lokho kuphuma la umzali wakhe uyababa kukhulu yakhe ikholwa azazi lede ngingcono nawe mina lengakholwa kunemakholwa mina sekungabeke positive for me khuluma ke bazalwane ngoba Jesu athethimo lethu ngento etimgcolisako umuntu tingcolisela igama lakhe tingcolisela ibandla lakhe tingcolisela abatayelene naye letintfo letiphuma kumuntu lo uJesu uyamgcolisa umuntu bese uyakhuluma ke manje wathi-ke bazalwane bawusisi laba nenhlitiyo ehlantekile ngibakhola ngibona nakasiyathe inhlitiyo yakho ungahlala nje ube nathi kube selibandla ukuthi ngeke sifuna sitoshane sonke ungahlala nje ube nathi bedwe selibandla kube sathi kahle ukuthi nawe waninge sokho ukuthi inhlitiyo yami yimbi usethi bonke nayo tipo noma kuhlala nje tipo siyajelana wena labe nje bakhuthaza lekhola lapha sisebenza bakhuthaza lekhola sibakhutha wena nje bakhutha sihlala phansi bengakho kanjani konisa bakhuluma lekhola ubandla kulabantu abasibetshwalela yini lesithi ubekwathi akulandzela khohle uthi Jesu yamngcolisa umlethweni laba ngeke baze bambone uNkulunkulu ngoba laba bakubona uNkulunkulu laba nenhlitiyo ehlanzekile lengasiye Mark 7 verse 21 22 kungasiko lokho ngolisa umuntu ngeke bambone uNkulunkulu labo ngoba ngahlala sibe kwazi bakubele khona bashadele khona bakhimithi khona bele njani khona bayibana khona babageza lesikulu khona kodwa ngeke bambone uNkulunkulu ngoba ihlitiyo ayahlanzeke lehlitiyo you are known about the bad things on ekunyamse ngizile bazalwane siyaphikisa siyakwazisa Jesu akabuye ngokuthi bazalwane amashiwo ngawo ukuthi ubale kulaba ekasingosi amnathi amashiwo ngawo amen bekana khona ngaleva ngiyamaduma letathalese wakumake kufundisa make kufundisa bekaphethe lelo bandla kumele uphethe lo bandla tosi make kufundisa omkhulu zone bakwenyana kamba ukwenyana lena usihlwa kanti akusefana ukwenyana wakho for some reasons akusefani nayo kamba ukwenyana ufuna nokho kanti akuhambi yena kusuke ntombini mzalwane ngento kwamasela kamba umzalwane kanye ubheke ukuthi uhambe lo ukwenyana ubinokho kabafundo ukwenyana sokho udosa kubosela kwele mandla akati uthatha ngiphelese nhloko nje ngiphelese nhloko nje atingena athi afurelo baba athi baba hey bahane je kwa fast ngilomsala le manje je baba ngelo mzalwane ekazikuda baba baba ngithi baba afuna ukupheza lokho akusiyela lokubhala lo muntu akusiyela ishakelo lo muntu ufuna kube umbala ngilo yini ile tithi
make kufundisa make bani bazalwane niyafuna ezulwini niyafuna ezulwini yamasithathu bantwana sithathu kuni bantu sithathu can't serious they want to prove if heaven is there or hell is there. Unfortunately, some of us will not be there. Stay for everyone. The best thing for you is to take it and live. Otherwise, you are going to hell. What's on the robbery? It doesn't matter who you know. Chapter 3. Verse 15. What's that? Yes. Now what? It is all. But it's true. Hate it. It is all. I think it's out. Now talk about the labor is on the so that just some of the son. We are going to call quite much fun about now when I'm saying, when I'm saying, down where I'll say, when you're a child. Iko inzawuta ukhanza izondo lenuga ijengezondo yemapholo too technical lejulile timbanze izondo akunenza ukuthi sisondiswa yini akathathwa yini usisondana ngasho last time nasiqala none interdependent conflict cannot be avoided. Ngabe nisebenza together, ngabe nimndeni, ngabe ngathi lokho, ngabe nisonta ndawonye, ngabe niyathandana whatever, never interdependent. Ngeke ni-avoid the conflict. But the question is, how do you manage the conflict? Especially njengomntana kaNkulunkulu wena. Labanye i-conflict bamva baphila babethi kumba akazele ikhonwenze bakudala bathi amavesi bathi khuluma wona bathi mhlabela wona sebakudala. Lithi umuntu lozonda umzalwane hayi lozonda legend lapho. Hayi lozonda nontatwana. Lozonda efelo. Lozonda umzalwane wakhe. Lithi yena wini. Bazalwane khuluma ngiyathi. Enter a child. So we pass the line. Since I can't get high court, Miss Mahale did it. Okay, got the color. Then who is a seller? Since I can't. Since I can't. Which one? Remember, you can't get one. I said, never distinguish. Yeah. What do you go? What's the other kind of? Mr. War. What's the way of this bad? Lost another Shumai that now even looks up and got one of them. Now you're going to be by Lost the Nakula of a man and you got that 1877. Now you're born at all. Whoa, in a quarter. Hey, yeah, there's a Nesi bazalwane lozonda umzalwane wakhe. Yabo sibaba nje. Ukhona osifumile manje ngoba bekade lesoma inyawo semkhoselo.
Losilapha. Sekunemuntu omuntu wakho nje. Semsebenzini, usemndenini, ukuphi, usesikolweni, ukuphi, khona umuntu wakho manje. Namba. Khorisa namba. Uyamkumela njani? Uyamsonda. You hate the person. With passion. Uyamyanya ngala magama. Lo muntu. Bese seBhayibheli lozonda umzalwane wakho. Noma ngabe unemakhithi okuthatha, noma ubeka kanjani ngoba kuya kwasuka, noma une-talent, noma une-gift, lenyakathi isimbabane, noma emethekela uNkulunkulu, it's a matter. Mbulala. Abasikubantu abasibulala kwamsilela abantu basibulala. Lezo mbulala emazulu abona umbulali lomdala legama lawo. You are a murderer. Noma tsela wenda lotsela wabo wenda abantu basibakudala kufungwa kwenda kwana mniniwe. Ngathi nengwa babekwe bona ngiyakukwa. Akunanza whatever reason. So ukhulumile kuNkulunkulu esifonda kwaza ukuthi nawu uzonke umzalwane wina umbulali. Noma mbani esasibeka inkantolo ivumela nawe ukuthi vele uqinisile ukwewrong vele wena vele nguwe kodwa wena kholwa ukuthi umbulali. Yayibeka noma baba yafuza yakona yafaka umbulali. Ngoba noma bane khale noma banani noma bathi Bhayibheli iyayimeka. Akusho mina Bhayibheli. Bazalwane. Kulenza la Jesu lena mani yabona ukuthi ndabundatsini na Jesu. Ndabusiko kwa Jesu kwa yawe. Lithi kude umbulali lone kuphila lomjana loqabanga. Sondela ngekrefakhe unekufa phakathi sokwe. Kanti maye kaMjesu beyamusa yini ukhona ngala misonda. Bekamuseka lokho. Umusa one thing. Lekoda ungayi ephile loqala ngesokwe. Opposite of heaven is hell. Kala ngesokwe. Na heaven. Mando mina bazalwane mhlawumbe anikazi niyibone isonto emasontweni. Anikazi niyibone isonto emasontweni. Bazalwane can hate. Futhi uyathi nawenda into uyendela ekwatini because ulwazi isikhofu. Nawuyendela ekwatini ukuthi ngiyazi ukuthi awendiwa. Ukwenda ngendlela lethu deep na le mangasa ubuyaya lepo ayikafanele lepo ufana into weba ngabe yakama kanti akishe kala kusitawungena kanje abetinjekela to sonda umzalwane wakho wena umbulali usejesu ninika umyalo umshamile ubele jana nikaza Ningumyalo umsokweni njala nithanda ngoba khona la kuthiwa lokuqala bazalwane sasifofo yabona verse 8 imakhulu lithi umuntu lapho bazalwane longamthanzi umzalwane wakhe akamati uNkulunkulu awumati nawuzonda umzalwane wakho uNkulunkulu awumeni njani awumati noma bazalwane yabona Jesu Sisiwe, usizozela emhlabeni. Haleluya. Ngiyabonga bazalwane Nkosi yami ngiyabonga. Wamfakela bamfuphelile. Yebo mfuphelile phela nyoza mfuphelile nanyana. Sitawufunda kakhulu bephakathi kwemali. Ngoba uNkulunkulu awumati. Lisingathanda umzalwane wakhe uNkulunkulu awumeni njani? Awumati. Noma iBhayibheli school ufunde from Genesis to Revelation awumati. The mother so smart awumati. According to the Bible. Look at that, come so that's much what but you must as our margin when bounce at the
Sibukati kubandwela tawushomalo Jesus. Sukana kwami aminati. Detana kwami. Ubese kusingente ukuthi negama lakho. Maye ngosingente ukuthi egama lakho. Ngathi nikela ngentebo ngakho ba-commented ngentebo athi aminati pressure embi kwami. Sibuka ikhuleko. Lokhu kona sigese sedayela. Sigese sikholwa nayo. Sigese sijalo siyabona. Ndahle mvuma nje. Inkosi iyabona. Kanti somnetheke la ngibhaliwe la ngibonze matter. Ula. Because this thing ulala nayo, vuka nayo, wena konke nayo, seyinguwe lento leyo. Nemamo uze wathiwa ukuthi abevana abakhalawa, nalathi abevana emameni. Seniyatiwa, lapha kakholwa, nalapha kakazivana, kwene ngakuthi abevani. Mhlawumbe ngase ngibone. Amkhulu kansebenze office benye kakhulu mntana, ngicela ukushintsha. Ushintshe office. Ngoba sibonakala. Ishe Bible basasithenge imali. Dala ngithi yathi la mhlabeni lethi yabona lethi ngathenga imali. That's expensive. Sithola kuphela wekuyena emphefumulweni. Sithola ukuthi umhlaba nabona ulwazi masayikhothisa amakhulu. La ngatholanga sikole sithola ngempela befamily. Athi ngizathi nje ukuthi lo wathazizona ngumlala kwakhe. Ngikwazi. La wanto. Bese ukaze makhola kwazana sabajayithi. Ayasala lapha bekorasi nandana nje. Akanamsebenzi wapaka nje lapha bangenelana nje. Hey, but this matter is so serious. Kule bantu bakangena esikwenda madala. Sibe kubanga yakula. Bantwana yakula. Wase. Muze kanti umntwana umuntu nakusabana kase ukuthi asimubheka kubo. Tibona unofuya. Haleluya. Bese Bible kwa lapho kuzwana ndakhothela mama. Lapho kasa kufuke kwedisi. Umuntu lozodwa umzalwa unemanga ukuthatha kunembanga. Lesi ngeke umthathe umuntu ongasabona ngemehlo, wethu bakuthatha umuntu ombona ngemehlo. Ngeke, usunemanga lo, awusifuma ndlela. Akufunde kuzibombela kusathatha. Kasi yamthatha kumuntu ngemanga na ukuthatha umzalwa ubona ngemehlo nyama. Bakubona umuntu wena. Ngemehlo bakubona. Usumela uyamthatha kumuntu. Kodwa umzalwane wakho lokubona ngenyama losebenza naye lophela emndenini lophula naye awumfazi yena akusemanga la Lito zonke umzalwane wakho abazali kusekubeka lo kusekumnyameni akangala ayakhona Verse 2, verse 11. Lito zonke umzalwane kusekumnyameni nalapho yakhona kahle asikuthimekele kuboya singabobani abantwana bese yakubuta ukuthi ngingibani ngiyaphi yini emva kokuthi bese labantu basindiswa ngawo futhi basindiswa nini lesi sekumnyameni bazalwane uNkulunkulu futhi akanjani awumathi nathi kuthemba phasha bazalwane izodwa emaqhubu these are twins identical twins izodwa Ngokuthi akakhanza lokunye khona, wakhanza lokunye yakunye njani? Ukhona. Wakhanza emaqhubiso likhona. Wakhanza isona emaqhuba khona. Wanyamana kunye kenyamana lokunye. These are things. Ubobathi ukuthi ke nawuzonda umzali wakho, kusho ukuthi uneke khona. Lohamba nelahle baba nayo. Lapho nomzilile uhamba la. Bese na 21 days lo bangena 21 days lahle lelo nje. Amakhulu bewabuka yini. Não vou era mais. Agora posso ler não era mais. Você se técnica. Agora posso ler tudo lá mais e já mais. Tem que te deixar essa.
kulapho ukuvaleka khathi umnako hleka ekozweni nambe bazaleka bathandekayo kanti nesibabule la khathi kitwe lapho sakaba ngomkhaya sakati sakamnake washa uqini kama ke lokana kwete ba sinendlela esikhulumisana noma sekhona wena sisosola sekhona wena ingeyicrasha le boy sikukhulumiswa sekhona wena uthi ke Jesu nakafundisako uthi umuntu obeta umfowabo ngemuthi usilima nafuthi manje kufanele sibelethe lithi lo kodwa nje alithi usengotini kulahla esibokweni kodwa ekhaya Matthew 5:22 lithi usengotini kulahla esibokweni sibona umuntu asilima sikhula bese lifike futhi na utomnikela uthi ukhumbuza just bantu ubene naye lithi wende njani uyawushiya yeah wow Jesus what's happened pastor bane lokunikele umele ema-items endaweni umele nje kuthiwe ndane esontweni wathaqhubula sinembele khona kunembele nje ake sifunde awufunde Matthew 5 verse 23 na 24 awufunde la nangabe utawunikela ngesipho sakho elathini kakhulu bese ukhumbula ukuthi umnakeni unemavudo nawe sishiye khona lapho endleleni lathi isipho sakho uhambe uyobuyisana nemnakeni bese uyabuya utawunikela ngesipho sakho njengalitile esendile ekozweni singakubuyisana nebantu lasimandele nabona sedathi inkozo layo now come out is very blessed lo nje sengathi umele konke ngesikhathi yakho nokushumayela everything ngesikhathi yakho kusinako yakho basimanya asenzala umsebenzi wakha ndokubuya ngendlela enkozo ndokubuya kodwa bazalwane la ndokubuya ngendlela kuNkulunkulu bazalwane babuhlungu ukuthi uyabona ibandla la kuNkulunkulu ilayisha bakubulala and love matters bakulela kahle apho you know thina sinayemana sele ngoba uNkulunkulu sinosprex niflaka imela ngoba Jesu akusibonke labakhele masonto labakhambona labathi Nkosi akusibonke uyalanda Jesu ebalenza akusibonke because sivumile ukuthi kufuna kuphela inyama nawulapho inyama yakubongelela inyama yabo yena njani inyama iyakubongelela inyama izimthetho ngiyatshela wena kuphila mamela nami ukukhuluma wena usikhuluma uhlakaniphile ikubongela inyama ngifuna bangadi ngisho umsebenzini bayangadi ngisho umndeni bayangadi mina waqhamuka mina bathi siwaye bonke waqala ukukhuluma mina manini ngiyeka ndayibungisa lento lapho usokutobashela ngapho tipo ubongela inyama Jesus lithi la emeka na usokutshaya haleluya Nobody bazana ukuthi kala ungathi uqala force your call. Awujala. Kala ukhosayo umswane force wena thini. Make sure ukuthi ngidala umsi. Take it on the course. Because it's not blessing when they pray umlolo nemzala wakho nempowelo wakhe. There's no blessing.
reconciliation comes next. Because I know we are humans, but it's not deep. It's not deep. What is super pretend about the way? It's not pretend that all is fine. It's not pretending that we should say. First, when we can imagine how to change. Now, there is some cases where I think I charge. Just cross over here. Just cross over here and call. First, it's a person. But these things are there. I'm supposed to call it. You call it. Really call it. Personage argument. Zero sex night, no matter. That's a time at the back. Still by anything. Senator. Whatever you divide, whatever is not food there. But then, but compare. Nagas Mapping Madia, so Chadaz, Madia and Wede. Puma Naga call of Sway, Madia and Wede. A cool sentence, but Maka back in oh, Varunia, some food running with Naya. As never jump with Madia and apart. Call and say, Miss Madia. Oh, probably absolutely. First of all, we do have go to the market. Sudah belajar saya waktu berkawan. Apa lagi itu? Kudu kena pada baru nak beli dah. Kudu kena beli. Kudu berasa. Kerana makan itu orang. Kerana makan, apa? Asal senang saja jadi senang saya saja. Logo bazaar में फ्रांसीसी काफे दस बीस महीने वो खोले ऐसो पे पर उसको खोला हुआ बात निकले वो बात खोले ऐसो पे तो किसको ना लग बना लगा ना वो जो का बना वो pride kukumana nkulunkulu bazalwane nafunza Isaka 8:13 yakuzonda ina ukukhumana bazalwane ukukhumasa nje lo mnye kukhumasa umakahle wenza Quando tu me la fai male, non me la fai fuggire, io pace. Poi mi vanno a pensare, basta non mi quella mamma. Vuoi che vai a parlare con te, vuoi mangiare, vuoi andare usa cante, ubana biela e così. Usi vede le mamma a base di voti. Ba ko sama bomba banda, pas bomba banda. Ngim la shift udah macam apa? Oh, la shift. La shift ni ba la shift. Man, we are seeds of mega. Pesa kumar ba. Ne. Romnya kumar se se asibugo, asibugo chena. Go te lo se chena ba. Chena. Pesa kumar lomunya aku kumar itu status seperti Jala banyak food, jala kursi, jala sheet, jala banyak. Macam kumara, sebab sebagai pas. Lomnya kumara school, saya sebeti. Nenek school, tak ada. Boleh jadi. Ya, biasa masih boleh main macam kawan. Tanya pikir mereka tadi pun dapat. Pasti pada ni, main bola. About it has not been in fact. About just about promote. What's the project you actually started now? No. I was saying, no. First of all, Kukuma Yakuba live in Kukuma. Because by the time they are always come. Huh? They are the one. By the time they are always come. But no live. Don't try to say, don't understand me. Once you're proud, come on, we are living in wisdom. You're wise. You're not?
Don't worry. Ngiyabona sengiyimba. Ngiyabona ngoba sabe ngiyabona kami. Akakhulu, yazana. Pride. We are a nyana with pride. We are a zona with pride. We put la Bible says pride is not moya. Spiritual pride. Jesus. Gosh. Jesus. Next episode is Jesus. Gosh. Waku wendo. Mti ukadana now. Enda. Ni motari. Mbona. Watu wachana. Mtajaza. Proud of that one. Ngulukubai soda proud. Never proud. Can never please God because you are proud. But we are soda ngulukubai proud. Ukukumala ngulukubai we are soda. I mean that there is the pride. You are proud. There is. I mean that so long or proud. No matter no, Kurukuya is soda, the proud. Kukumala, you're soda. Amen. Make difficult God, put in the breakthrough, and seven and no proud. Good up put in the breakthrough. But name is Kasha, and I'm getting in that when I'm not proud. Without folks, you have never breakthrough. What way do I have never breakthrough? None means that he will look proud. Never the breakthrough. The one you want to pray and be a man. None look proud. Nothing about you want to tell them what you love it. Now look proud. That was very more. Because it's great present feet. Never do. Now, tell me why. This is why the word is pride. Shame is imminent. Now from the Proverbs 2, 11 verse 2. Now when they pride God, ulanzela hlazo, ulanzela tinkinga, ulanzela into lengiyihle, ulanzela kuwa, lapho kulekhumana khona. It is not always work. So what is sort of work? Sometimes at certain level, some empty, but some empty. Amazing. Pride. So, okay, next. We are no longer just ashamed. Because we are proud. But Muslim are never humble. But that's about to us. Many of them never get kicked in the was never humble. The Vajana. No, what problem? What I was nothing more about poverty. Let me move here about book. What about books? Them now, in Nagoya, I would say, call them our minister. Shema. We said a gift. When I material things, then now, put up preachers, call them marble. You know, that thing. Pride. This is what now saying, I see whatever about what I'm telling you. Tahu saya boleh turunnya. For pride was the one. No English, really pride. Pride is names. Now from the Proverbs 16 verse 5 that is record. This is Bible day. Masih mati ya luka. Noti Ramsa. Tuan baca. From 40. It's always the case. Now the promise without 40. So, 20 Bapak Prophet Nabi Bapak Bela which is that time, Prophet Isaiah which one will praise the Kanya one will carry this together now from the voice of 28 now Isaiah 14 Second
nabo vele bobonke kwabakhulu sisane balandzele khona lana balandze ba wasinda ukuphakamisa sitanga sami ke manje sibe ngamaso phezulu bonke bathi abantu sibonga Nkosi girls enkulu la kanabo basi bahlala batshela That's umuntu proud lone pride u-operator ngemoya waSathane not the Holy Spirit no hayi moya u-operator ngemoya waSathane ubanjiwe nkqi usemademonini aSathane epride qabo bakunaza ukuba bayitha labanjalo ngeke bazibambele esibili cela sokuqala ngeke bangele wena baya shoba sa baya shoba why the Bible ithi phela uJacob 4:6 uNkulunkulu umelana resist the proud umelana nalabaqaba uNkulunkulu uyabaresista kodwa kwaba umusa labathobekile James 4:6 ummela ngeke bammela la ukusisa usukunakuphezulu never kodwa labathobekile bapha yini umusa haleluya amen dale tipo tiempo thobekile bazalwane yanakekela ndizaba yakhe uthobekile nawo bana uthi phela uNkulunkulu bathi thobe bantu bakhe laba bika ngabala bakhuleke bafumene nodaba lithi mina uNkulunkulu ngiyawuva sesibintana siya bese ngiphilisa live labo nginabe ama-affairs abo bantu abahamba phambi kwami ma-affairs abo they are being catered for by uNkulunkulu ngoba thobekile labantu ngoba i-pride i-against uNkulunkulu i-pride ibandla yabona kugcwala abantu abaproud abakwazi ukubingelelana mane ngithethikhiyela ikhiya Nadam. Aku bisa usi aku berarti yang ada kisah bahasa Indonesia. Wonge unyewake, unana, unyewake, ucare wake. Itu biasa betis, karena zaman dulu. Oh, baik berarti. Tapi saya tidak apa baik, kalau apa pun sih. Saya tidak baik hati kau sebut. Kau boleh buat, balik buat. Kalau semua buat. Lo tahu lah aku, bakal apa? Buat, aku terus buat. Buat, aku harus. Apa yang sukses? Pois para berbicara apa? Apa sukses berbicara berani kongso? Apa sukses? Basalnya impilo. Ini pasti dong lenyi. Reaksi. Belum sana lah masih kaya. Alimeh. Ama tak tahu cara apa di mana apa. Nak film ni siapa cakap ke? Kalau masuk, boleh cakap. Buat itu, buat ini. Saya apilo. Quando esta casa que para opera, as ticas sem bastante, deve ser as ticas. As ticas sem, la banha
ngemandla bakhala kufika unabona bakuyenza siphekile abanye umhlaba kwafethe bakulele lomfambi bekude emhlabeni abalwazi uthando bakhule bahlupheka sebetesompele bakhathi basendeni bikela nobody natana akho bikela nobody natana okwenza kwalenkulu abona sonke bikathi ncwadi kuloli kakhulu sonke nambiye ejwale this is the verse I see by the background. Yakuka verse lelithi Philippians 2 verse 8 nakulo lelithi uJesu wathi thoba yebo wathi thoba waze kwaba kube na le humble himself alale it wathi thoba alalela waze kwaba sife Jesus himself umbani awubona nathi ababathi kaJesu nawuphumela nawuphumela ababathi kaJesu umbethe umoya uyakuqinisa esikogwente masathana and pray for time bakho bakho ataka break it break bakwathi kwatisa labanye bantu break the pride lemuve instead be a wise person you will be a wise person baningi wathi anjani akubekisa nema politicians akubekisa ngokwankhola ngiyalulanga ekutheni uNkulunkulu bazabasisithi kungakholelwe esihogweni nami ngibuka nje mina uNkulunkulu akunenda kwakhe akekho kusho yeah lwami liyaprogress okwela nami nokwenteke ngithi maya ngubone ngizosumba likhwezala likhwalela konke likhwalela bese bazobe isikhokhela ne ubalelwe kulabo laseJesu badawusi sebathi egameni lakho zakhipha ibadimona egameni lakho ube nguwe lona kasendelomisa ngoba sithatha ukuthi yini manje yebo Federation Street noma sawo okay data sende amen gracias para Jesús baba yetu yasiyabona tabii inamandla yasinaka isidanga phansi liphezulu kwemvelo liphezulu inyama yethu liphezulu isasa lethu liphezulu indlela yethu nabayi bayita musimana musana bandla leyo musa awunyena kamunye mube mandla esimenda